Aloha kākou. O kia ka mokuna e hā kiko e kolu. No ka hakina a me ka hapa haneli. Oi hoi pake neka. E kamaili ana wao e pili ana I nā keni kālā. No uiho o ke kālā ka mea I kokua ia'u I ka ho'omaupopo ana I nā mea hakina a pela aku. Mana o lana wau he mea kukua ia oi kekahi. So o ka mea mua, e ano kekahi mau hua o lelo, ke neka mai ka hua o lelo haole o cent. And lohe kako I kia hua o lelo cent I loko o kekahi mau hua o lelo e like me century, which is a hokai haneli makahiki kela. A meter is equal to 100 centimeters. So cent again is like 100. And there's 100 centimeters iloko o kekai meter. Aya hokai haneli cents iloko o kekai kala. So cent ano like me hokai haneli. You know? O ke la laina hakina, mako lelo haole, oia hoi ka per. So sometimes we write miles per gallon. So we have miles, then the line, and then gallon. Miles per gallon. So o ke la kaha hakina, oia ka per. Aka, so if we write hakina hokai haneli, that's the per cent. So if we have 50%, then we have 50 per cent. You know? Aka mako lelo Hawaii ole kako o lelo ia per, o lelo kako hapa. So, e kolu hapa ha. E kolu hapa ha. E kolu hapa ha. E lua hapa kolu. So e lua hapa kolu. Oi hoi e lua ke la laina hapa kolu. E lua hapa kolu. No laila, no ka hua lelo o percent o lelo ka ko per cent. Hapa haneli. Ke hake ia mea mako lelo haole. Kama ina o ko iki a keni? 1/4. Okay, hapa ha. Ano lela, mako lelo haole he quarter. Like 1/4 is a quarter. 1/4 of what? E hia ke neka kela. How many cents is 1/4? Well, iwakalu aku malima ke neka kela. 25 cents is a quarter. He haka manao o 25 cents. Oi hoi, 25% of a dollar. You know, maki ano o lelo lo ihi, 25%. O lelo kako 25 cent, but really it's 25% of a dollar. You know? So 25 cents, 25% of a dollar. No laila, he keki malakela, 0.25. Kiko, iwakalu kumalima. He hapaha kela. Ina he hapaha ke ia. He aha ke ia.
Ai, e lua hapaha. Okay? E hia kala, ka e lua hapaha. How many percent? Mopopo ia o ko kia. Ala mo popo ia o ina kamaina o ko ina keni. Like, I ko wao pio. You know, hele wao I ka hali ku ai kana ke. No leila, mopopo ia o na keni. Ano leila, e hia keneka maka e lua hapaha? He, kana lima keneka. Ya? E lua honui ka kiko I wakalu kumanima. He, kiko kana lima ke la. Yeah? Kiko kana lima is the same thing as kana lima hapahaneli. Yeah? Okay, so kiko kana lima or kiko e lima will like ke la meka hapalua. Yeah? Okay, so ina e lua ho'onui I ka hapaha e ho'onui ana oi I ka helu maluna wale no. Yeah, e lua ho'onui ka ekahi wale la loa ka e lua maluna o ka eha 2/4. Yeah, e lua hapaha. Ina hiki ai ke pu nawe I ka mea maluna I ka e lua. Hiki ai ke pu nawe I ka mea malalo I ka e lua. Ina hana oi pela. Loe oi o kahi maluna o ka e lua. Oi hoi 1/2. Oi hoi kana lima hapahaneli. Yeah? Kama e no ko I kia mea? No leila. E hia hapaha ke ia. Ai. E kolu hapaha ke ia. E kolu hapaha. It's 3/4 of a dollar. E kolu hapaha o ki tā la ho kai. No leila, e hia keneka ke la. Mopopo ia o kou? Ai, he kanahiku kumalima keneka ke la. Kanahiku kumalima. 75%. No leila, e kolu ho nui ka I wakalu kumalima. E kolu ho nui ka kiko I wakalu kumalima. Oi hoi kiko kanahiku kumalima. Kiko kanahiku kumalima ua like ke la me e kolu hapaha. Awe, e hia hapaha ke ia. Ai, e ha hapaha. E hia kala kia e ha hapaha. Well, ai ole, e hia keneka ke ia. How many cents is that? How many dollars is that? Well, he hokai haneli keneka ke la. Yeah? You had kanahiku kumalima, and then kauai hokai hapaha ho I wakalu kumalima. Okay, I wakalu kumalima me kanahiku kumalima. He hokai haneli ke la. Yeah? Hoi hoi, hokai dala. Yeah? Okay. So, e ha hapaha, oi hoi hokai dala. No leila, e ha maluna o ke e ha, uliki ke la me hokai dala. E ha hapaha, uliki ke la me hokai haneli hapahaneli. Hokai haneli keneka. A walike ke la e ha hapaha me hokai kiko ole ole. Ka la. E ha
Hapaha, walike loa me hokai haneli, hapahaneli. 100% of $1. Ehia hapahaneli ka hapaha. How many percents is a quarter? Ay, iwa kaalua kumalima, hapahaneli. Iwa kaalua kumalima, hapa haneli. Iwa kaalua kumalima, hapa haneli. 25 per cent. Ehia hapahaneli ka elua hapaha. Maki paha o e kakao maka pepa? Maka pahu kole pa? Ehia hapahaneli ka elua hapaha. Yeah? Aia ke kai kanaka pa leo a? Oia kona inoa? Owai kona inoa? 50 cent. Kana lima hapahaneli. 50 cent. Pēla I ho'ololi ai I ka hakina I kekimala ai ole he hapahaneli. How do we change a fraction, yeah, into a decimal or a percentage? He hala e oe kanina like. Pono e pu nawe. Okay? Divide. Divide what? No leila, maupopo ia kako e. O ka hapaha kala, yeah, a quarter, that's 25% of $1. Yeah? Oiho e 25 cents. Oiho e kiko iwa kalu kumalima. Yeah? Hapaha, a quarter of $1. No laila, e ki ana kako I ka hapaha, e pu nawe ana I ka e kahi I loko o ka e ha. Kalamai, this is a one dividing kind now, but I don't know what loli oya. Okay, so what this is 4 divided by 1, and 4 divided by 1 equals 4. Oh, so that's not the right answer. I didn't get 0.25. That's what I should get, right? Is 0.25. So again, this is that dividing thing, okay? I don't know what happened with loli or yeah. But if I put the makia mea ayaka e kahi makahema, ayaka e ha makaakau. But kia manawa ayaka e ha makahema, ayaka e kahi makaakau. Yeah, so we're trying to fit 4 into first 10. Yeah, 4 doesn't fit into 1. So now we get 4 into 10. Yeah, elua manava, because 2 times 4 is 8. So 2 times 4 is 8. Iki anava iki a umi, a lave anava ika e valu, ailo anaka elua. Yeah, now I'm gonna bring this 0 down. That's iwa ka alua ke la. E hia mo e ha, iloko o ka iwa ka alua. Well, elima. Yeah, so ina ho nui kako ika elima ho nui ka e ha loka e iwa ka alua. Yeah, and iwa ka alua, lave iwa ka alua, ole. Oia ka haina. No laila, polole ku upu nawe ana maanei. Yeah, and when I have 1/4, ayaka e kahi maluna, ayaka e ha malalo. Yeah, pono vau e kau I ka mea malalo makahema, pono vau e kau I ka mea maluna maloko. Remember when I did it wrong? I put the e ha maloko and I put the e kahi makahema, and I got the wrong answer.
So I know we don't put the top number on the left. We put the bottom number on the left. Ilike mekela. Okay? So 1/4 is the same thing as 1 divided by 4. Yeah? Walike kela me kiko ivakalu kumalima. Walike kela me ivakalua hapahaneli. No laila. Ehia hapahaneli ika hapalua. Well, we already know the answer. We just saw it a little while ago. Oh, yeah, okay. So ehia hapahaneli ka hapalua. Well, pono e pu nawe. Yeah. Oi hoi kamea maluna. Yeah. Oia kamea maloko. Yeah. So 1 divided by 2. Yeah. Well, oi hoi kiko e lima ole. 0.50. Otherwise known as kana lima maluna oka hokai haneli. So ehia hapahaneli ka hapavalu. Well, I got to do the same thing, right? Ayaka e kahi iloko, ayaka e valuma kahema, ai punawe ana vaupela. 1 divided by 8. Yeah, and 1 divided by 8 is 0.125. Otherwise known as 12.5%. Well, alelo ayakako kikai kala mikela. Lucky thing. Ehia hapa haneli ka eono hapa valu. Yeah, eono hapa valu. Yeah, how many hapahaneli is that? Ehia percent. Well, ki vau ikela eono hapavalu, ai punawe ana vau ika eono ika evalu. So eono punawe ika evalu, oi hoi 0.75. Otherwise known as kanahiku kumalima maluna okahokai haneli. 75%. Okay? 0.75. He kana ha helu ai ka hoike. Yeah? Aka he kana kolu kau helu ai maka hoike. I got 30 out of 40. Ehia hapahaneli kau helu ai. Yeah? He ako hapahaneli. What percentage did I get? Well, e kawana vau ke kana kolu o 30 maluna, and then ayaka kana ha malalo. You take away the 2 zeros and you got 3/4. And ehia hapahaneli ka 3/4. If I have 3/4, how many cents do I have? Ai. E kolu kiko punawe ka eha, oi hoi kiko kana hiku kumalima. 0.75. Otherwise known as kana hiku kumalima hapahaneli. Anyway. E imi ika havina, e ha kiko e kolu, a e hana pela. Ikino? Ano leila, mahalo, ika ho'olohe, ana mai.